longa ke bas ngotenat ba ke jela Meghalaya ru kadon ni kinong hikai ke betrai sitam ban kentiu ya ka pule puthi kat bala langba senyang upen hei ba klano sekisam la pule hak sngi burom kinong hikai kata kesantrik unailur arjar arpulai kabala penong havid Vigyan Bhawan New Delhi ke Presiden Draupadi Murmu kala penkup buram dakai National Teachers Award arjar arpulai Shaki nyopusan ngot kinong hikai da kaba itu ya ke jingno senyang jungki sya kapule puti na pedeng kini ke nyopusan ngot arngot kidai na kejela Meghalaya ke bala don bentalang bat kini ke wei ke para nong hikai Madhav Singh nong hikai Science ha Alpha English Higher Secondary School bat Timothy Jones Dhar nong hikai Snakali ha ITI Shillong kidai kinong yo ya ke nekokusnam na kejela Meghalaya. Yau Madhav Singh lakha kalai tarik Oktober kat kendai spa nyop nyau na ka ying kesem jong Siddhas War Singh bat ka Champa Devi na nongpo Meghalaya. Ula lek puli alade hari boy bat pen I ya ke jing tibet bat ke jing trai hitam jong u ha ka puli puti Madhav ula pendep ya ka kedan puli ha ka MSc Botany B.Ed bat ru ula pendep ya ka LLB. Timothy Jones Dhar wainag nang hikai bala itu ya kejing no senyang jungu ha kejing ya atlanti wala pen I ya kasap ka ba udon langba kikam ke ba ule kata hakikam hikai banshna kali Shri Timothy Jones Dhar, Government ITI Shillong.